Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kibayo iya kani ka program lingba u Antor News. Hangning inura siya lingba ka Food Fest ko musical evening bala pynlong daka ki MAWLYNNAI ka JINGIM Children's Home PURIANG. Kata kan sedang na haka live ho tarik umach hajar arsaw. Haka ni kasngi kinwan ban pensyong shit daka kitarari koya kasur na nong kendong rupari nongrum bat medakor khar kungor kajaka ban pynlong ya kani ka Food Fest kom musical evening kanlong ha maurang keneng football stadium bat kapor ban sedang ya kani ka program kanlong nadu ka 10 baje menstep bat ya ka musical evening timing kanlong san baje janmit ya kumtang ya khot ya weri fi ki pajba kiba sngol ni basngap ni kiba yu iya kani ka khubara ni ka program lingba ka Food Fest ko musical evening bala pynlong daka ki MAWLYNNAI ka JINGIM Children's Home PURIANG kublay shibun.